Nova tema, varalice, Evropljani sa slikama drogiraju slikama koje lete po vazduhu, vade satelita ili radio postaje koje su slične radarskim postajama koje su namijenjene prenosu slika na udaljenosti 1000 kilometara. Točno je da svi Evropljani doživljavaju neke radiomagnetne slike u glavi, znači ima neke postaje koje su slične radarskim postajama koje prenose slike na udaljenosti 1000 kilometara. Mislim da im u tom pomažu i skrivene vojne antene i repetitori i sateliti. Ali Evropljani prodaju slike, a zarađuju novac, koliko košta kilogram slika koje lete u zraku, ili koliko košta 100 kilograma slika koje lete u zraku i slično. Znači ima puno varalica, prodavača koji prodaju slike po Evropi, to slike koje nemaju u svom džepu, nego slike koje lete po zraku. Znači Evropa puna varalica koji prodaju slike.